Hello kada kayo aming kakabsat. Happy watching. Hello kadagi dua 2 million in the house. Happy watching kada kayamin. Hello kada kayo aming kakabsat nga 5 million in the house. Diyaman na kiti panagbubuyan ni Manang Angelina Cortez. Kada kayo aming kakabsat madlaw yu apo awan ti jacket yo. Medyo nagikatak apo ti jacket. Tangay hang kayo magibababa iti balabalay yo ditoy. Iso nga dagi lang agkasapulan iti jacket isut ikakong kakabsat ken gayem. Kada kayo amin na po, happy watching. Dagiti dadu mga awan ti jacket na po ag-comment kayo laeng. Numa sa polyo ti jacket, i-jacket kayo, no, agbaba kayo iti balayo. Ngumno saan, hangko nga ikan ti jacket na po kakabsat. Maki aguya kailanganan. Hello, kini ate Nicole Beltran, kastamad kini LV Pascuan, ni Manang Lina, ni Dian Castillo, ni Atea de los Santos, ni Ruby Puy Galapon, kada kayo amin kakabsat, kas na ikarik tatay. Opat, iti mga baka po iti tigsi 50 nga preload, dagiti nagbuya di jay page tatay aldaw. Dati na po nakasaganan. Yo, dati na po, dagiti pat nga mga bak, tigsi 50. So nga, ananusan da ka po nga kadkaduan iti mga 2 oras tangay si Lunes Sabado no bigat nalipata mutan. Kasama kay sabaya po Sabado no bigat ke giti maturog makaturog dan tulatam kita giyag buyag nan tulatam mutan nya. Hello kada kayo amin ni LB Balisi Pascua, ni Manang Angelina Cortez nagpintas na giti isagsagot ko apo nga sunsunata para kada kayo amin nga mang tatarabay iti dayto YouTube YT channel to inumutibiyang agyaman kada kayo aming kakabsat. Gwapo ati sunata yaw.
Kadagiti 9 million. Thank you very much. Comment kay Ibut Hello to Agyaman kami mit sir. Kuno ni Merry Christmas everyone. Awan na labas nakakabsat ko na ni Marinel Rawatos. Ni Manang Angelina Cortez ni Mami Mai Kastamet aking ka ate Perlita Godless. Hello Manang Perlita Glipay Matias. Agyaman na kapo iti panagbuy-buyayo. Tamang talaga nga nayunak apo WH ko ditoy. Tatay bigat ni maton sa muti 75. So nga barbarang ngumaton tumanin ni bigatan kakabsat. So agyam-yaman na kaputian ano siyo dagiti makaturog, maturog kay latan po. I-open nyo dati cellphone nyo. Agyaman na kini Marinela Rawatos. Okay. Pwede si esto. Sira. Esto. Yang kakabsat alas no oras tayo na po dito ko alas 8:33 iti Rabi happy watching to DJ Kevin Jake Starman pinanawak apo DJ nga kabusligan internet radio na tatay tano nabayag na ka mangirugi Rabi into mo to no maturog akiso ka tapno ti kastapo ko mabulak dagiti mga bak nga upat. Thank you. Kadakiti amin na po nga buya. Awan pa'y maturog, sir. Kung naman ang Angelina Cortez. Hello man ang Angelina. Ni Athens, Nicole Beltran. Naka-open aming natalo kanyak, sir. Kaya man na Ateya ni Nicole Beltran. Uray no nakaida kayo kakabsa ko. Kumpa-kumpas kay latamot na po ta. Madi ati langak tata. Madi ati rupak niya. Nangisit. Ala, dagiti 10 million in the house manang. Da kayo magbuy-buya, nag-live nak. Tagayam naka-private ni awa mo mangbuya kanya kon ni Maysa. Naka-open ti duwa nga cellphone ko. Ni, apay awa mo mangbuya kinitak ko. Puta naka-private mo naka-publicon niya sinupay ka niya. Ti makasra ngagbuya. Tanga. Dakila naman. Hello to Faith Marie Gumarang, ni Ruby Pigalapon, ni Ana Derrick, thumbs up host, ni Manang Angelina Cortez. Hello sir, agdingdingig kalata, madama kami nga agchat-chat kinidaling ko. Okay, thank you very much. Faith Marie, inyo-open ko. Apin ni Maysa, duwati naka-cellphone inyo-open ko. Ni, awam mula ti Maysa agbuyan, niya kinuanan. Puta naka-private mo gayam awa mo makabuyan at naka-private. Hello to Dian Castillo. Kada kayo amin na po kakabsat nga 13 million in the house. Nagiti nga nagbuya di Facebook po ko tatay kakabsat. Uray ko basi mo ilang titao dito itata. Mabalin nga alaak itipon ko na po dahil nagbuya di Facebook page tatay. Tapno ti kasta ko may raman kayo mat at igado. Kikere. Ihera. Solom latana sir. Sumak. Animalon. Dadua nga naka-open nga cellphone ko. Tapos awa mo timang buya kanya kon. Puwag rungi italat nga awan tikat kadwa kon. Kasano na po ni tayabdak ti kalain. I see sa Ruby Galapon konana. Thank you very much kada kayo amin na po nga 12 million in the house. Oh, wow na po. Sino ti hanga nagbuya tatay? Ni Manang Perlita adda? Ni Faith Marie adda? Ni Ateya de los Santos? Ateya. Siguro malata ti may sa Ateya. Kasi italo ati ko dahil ato account mo. Baka mga baka. O, impako Awan sweetie na. Manang Perlita isumet lang gayang nga sa anak makakomment nagbuya ngem awan ti pangi kabilak ti ko. Kausubat. Po ni. Mula mong buya kanya kuray may maysa. Connect up ko po naka-private. Kasanong taya po nga da uray mo lang sa nga bukol nga kadwa ko na wamutin pati siya duwa nga cellphone ko tinaka-open tabuyaok ni awam mo lang ta naka-private mo gaya
nabuyak yung awan iti pagkomentan kung naman ang perlita aglipay matyas. Manang perlita niya oras ditan, nakapay nakaturog. Apo nagmalmalam tayo apo nga nagtaw-tawa-taw iti live streaming. Nalpas ni sino ti dadno mga binubuyak ta bigbigat siya. Nagbuya nakin ni Mang Kanor. Tapos nag-live na. Tapos nag-live ni DJ A. Naturog na basit. Di ko na aglalagpay laang ta siyempre bubuya kami. Tapos pasaan dak haan. Nakita ka naka-open ni DJ MJ. Nagbuya na manin. Nagpatang kami basit kin ni DJ Kevin Jake. Nag-live mo, nag-live na. Oh, talaga nagtaw-tawa-taw na kaputi. May isang aldaw. Thumbs up, Atea de los Santos. Happy watching. Present ni Aliani Domingo. 3:31 p.m. Canada time. Kaisimo. Aming nga na nga live streaming, kunak pa ko. Ni. Apay nakaturog ni DJ Ryan Alcabedos o bagali. Hansa nga maturog ato yung ubingon kung kunak pa ni Mami Mayin ata. Napanak DJ na madama kin ni DJ A. Nag-live ni DJ Kevin Adaman Ijayon ko alas 4, alas 2 sa lang di Pilipinas. Oh, ano eh. Ako mo itong latapo doon iti abangers. Hello to Arceli Lizardo, kabagyan, umaykang ko na 3 p.m. Canada time. Thank you very much kada kayo amin na po nga 11 million in the house. Share yo. Adadu tayo. Yaman na kada kayo amin kakabsat, alak ko. Hello to Faith Marie Gumarang. Awab mo, nakaala kayo ti igado, tatangag malmalom. Ado ti igado nga naala yung kakapsat. Ang kayo nakapunta ti igado. Ni Arceli Lizardo, nakapunta nga ti igado dato, yado na isupot na. Basit na nag-live tata, hanggang sa nag-live ni Aweng. Kaya nakita nag-live ni Sikat Katawa, ni Bambi. Ako nakita ni Apo Danglan Langgaman. Awan na isupot mi sir kung na rin Marinela Arawatos. Sherdan, Faith Marie Gumarang. Nagiti 10 million, 12 million in the house kakabsat. Thank you very much for watching. Yaman ang kaputa. Sakbay nga maturog kayo, buya ka pa ibasit taputa, barbarang basit tulaon iti makwakon into nabigat. Barbarang umadumot dato'y kastak. Alay, giling-giling yo po, giling-giling. Nakase, ati cellphone ko, account ni Mami May, agmal-malum nga naka-open dato'y, baka sa nga pulong oras na naka-open, adda. Talaga nga kwa. No masapol yu ti agbabati balay, ibagayo na taykang kayo ti jacket yo. Umnuhang kayo agbaba, ang kay ikanan at ang kayo magibaba. Para bangon ti Pilipinas maturog dan, kanadam. Sure done, sir. Alak, no maturog naman, gusto to tanuhan na kayo maturog, uri ka Sabado na bigat, mabalin ti uri talong oras ko dito yung agpatang-patang, ay supay nga gusto to na makaturog kayo, sumublat tumuli taga Pilipinas nga makastrag. Sure dan, hello to manang Angelina Cortez, danggayan da kaging gamal pa sa live ka maladaw metti trabaho na bigat ko na naman ang Angelina Cortez. Ay manang ta isupay da jay i-contribute yung nga oras. Kinitak na tayo bigat ka 75 apo. Medyo makaparagsa mo ta 75. Ano makakwanak mo nito 75 ni bigatan? Kala ko di nagpintas launa yan. Naglalo ko anak sa nag-live tat na bigat Aya kakabsat ken gayam nag-live tay bigat sa atin mama nag-live iti YouTube ko tay bigat. Iso nga subutok tatam garod.
Kada kayo amin na po magbubuya. Happy watching everyone. Sapay ko maputa naragsak ken nagasat ken kastamit nga nasalunat kayo nga mang paspaso nga dapo iti Paskwa, Christmas nga ka-crisis kakabsat ken gagayen. Christmas crisis. Hello to Awanti Live mo. Awanti Live ko tayo bigat gayam si ka Frederick isong agpaiso. Masapul nga medyo iba-iba yung kutata. Isong ano makaturog kayo to apo. Maturog kayo to latar na duman. Ngam no daso adwa nga cellphone nyo kay i-open nyo di may isa ta. Bubuyo latar na tayo. Kadkadwa yung mga mambantay kanya yun ni Guardian Angel yo. Kaya tagiti po dita Canada, Aldauda, dita Amerika, alaka, buya kayo po no makastrat kayo. Awan signal, awan nga road ko na ni Dian. Awan nalipatak niya. Kasi busy naktataya po nga nagdalos-dalos, nga nag-live na TV Facebook page ko, iso nga tatarabi, iso pa nag-live ko matan. Giyam-yaman na, mano ti saging mo na Frederick. Hello to Chenny Lover, to Ruby Galapon, ni Manang Lina Cortez, kastamat kin ni Nicole Beltran, nga taloa po ti account ng Agboy-Buya. Marlene Means, umaikan ko na ni Manang Perlita Glipay Matias. Lawaman, Manang Merlin, na sexy nga bagat dato ita kinitak datay picture na ko, na sexy apo dagiti na babagat apo nga taga Ilocos Norte. O yan. Kita ka po kiti picture lang. Ni Manang Perlita Glipay Matias. Ay tatay lang na amwak Manang Perlita Matias, Aglipay Matias, naka hamhambul ka. Doktora ka magayam, doktor ka magayam, mami kitam ni Manang Perlita Aglipay Matias ka, doktora na kunada toy. Doktora ka magayam Manang Perlita Aglipay Matias. Siguro retired apo isuna. Retired doctor. Rusira pa na narabanal umaykang ko na. Manang Angelina Cortez, kitam ni Manang Perlita Aglipay Matias ko, Doktora Gaya Misuna. Doktora Perlita Aglipay Matias ko nada, ijay live ni DJ MG tatay ta. Amuyo gaming kakabsat, once nga inaccept kayo, agagayam tayo ti Facebook nga mahang kuunay nga kita ang nagitayan ti information nyo di ba ba? Iso nga at least, una ni Manang Angelina Cortez. Wood Manang, Doktora isuna gayam kung kunami kini mamimay. Hello. Inya ti pangagas ti inya jay pangagason tayo ako na. May magdulo may Domingo atan na lamang mamimay. Mga kalati mansanas mabalinatan. Ada pala mansanas ita. Atea de los Santos, happy watching adi, Nicole, ni Faith Marie Gumarang. Yaman na kiti pa nagbubuyan ni Manang Perlita Aglipay Matias, ni Barbarang sumurok ni Manang Marilyn Mintz. Agyaman nagmet kini pupukawan na ni Kenji Wong umaykang Manang iti white gamin hanga mabalintag pukaw sa i-send mo ti link link dito kanya na ngum no pukawam dito nga i-comment mo han sa makaumay hanga kasla di jay Facebook nga mabaling ka tag pukaw mabaling ka nga gi-mention tapno sumurat dangom ti Facebook white din sa madi. Ayan, kakapsat, dagiti 15 million in the house, happy watching. Di ba Manang Angelina Cortez, pukawa mo ni AJ, na sumirit mo basit. AJ, Manang, iti whitey, maditag pukaw. Hanggang mabalin nga, kota handaman handang nga mangag, masapul tayo tangguyob. Di pa may i-share mo dahito LS ko kanyada, so makastrada, mamuanda. Hanga mabaling nga tiyak kalbi-kalbit dito yung YT, ijay Facebook, one. Kalbiti, mita ko umaykang ko.
Ano ini kam ti i-mention ako, mentioning agparang to, sumrak to matayin. Sa bali, agdumada nga talaga iti patakaran. Ni lolokin ni Lola. Hello to Manang Angelina Cortez. Kakatawa ni Manang Angelina. Happy watching kata kayo. Amin kakapsat. Nyato ya. Nyada mo simrakitoy. Hello. Ni Lobinik. Hello, Lobinik Guillermo. Yamyawa na kata kayo amin. Hello to Ma'am Heidi Pinol. Thank you very much, Ma'am Heidi. Naimbag nga rebim niyo oras mo ditan na po, Ma'am Heidi Pinol. Sa balik buy-buya enda ka, sir. Tinalya daktay ko si nakit marurud data. Niyata. Yung volume ko ato'y buy-buya. Hello to Manang Adelina Portuguese. Thank you very much, Manang. To Atea de los Santos. Inbox mo, sir, ti link mo. Ayun. Siya ti mga inbox kanya da. Unsa niya. Guti kay man. Jawin ang mo unay pay. Guti kay ta. Compartir. Kini nagan na. Ni madimot. Awa mo ti messenger na datoy. Balita datoy mo. It's a balita ti mo cellphone baraw. Kaya man na po, Kenji Wong. Kung ka man ang share ko kini ni Ate Kenji Wong. Barbarang sumarap. Kenji Wong. Ayan, pangkon. Kini Marlin Mins. Yaka mo no, ag-friend kami kan datoy Marlin, ni Manang Marlin Mins. Ag-loading sa mo dati kanya kon. Ang agparang manang ni Manang Marlin Mintz. Masapul nga agkwa. Marlin Mintz ang kaming agpren pay. Ang agparang isuna. Happy watching ka na kaya aming kakabsat. Nagiti 14 million in the house. Thank you very much. Iti ayayat siya pong sure ko man pa yapa. Sure kakabsat. 15 million. Tama natin ako na po mag-bisong-bisong dito yan. Hello. Saluda ki. Saluda. Hello. Hello Pilipinas ko naman na yun. Hello, happy watching kata kayaming kakapsat. Thank you very much tiyan ano siya po. Hello to Hamad Albayme. Hello po, good evening ko na ni Hadsan, ni Ma'am Heidi Pinol, ni Manang Angelina Cortez. Hello, balong gwapo manang babasa natay kwam. Ito tuduno na ta message mo. Hello, balong gwapo, nakita na jiboy gwapo. Tamo na iso nalatan di pagpapatangan. Hello to 2020. Kada kayo amin nakakapsat. Agi di nagbuya, idi naudi nga nag-live nakti video kakapsat. Nag-live nakti YT. Ada inlaok ko dati nagan nyo apo. So ni 2020 ada nagan na. Ada ni Hamad, ada latanagan na. Atin nagbuya di Facebook tatay page kun adi nagbuya idi. Tano dagbuy-buya tatang hawan nagan na apo tatayal daw isurat ko kasali isuna. Upat iti mga bakit sagli si 50 mga pesos kakapsat. Okay. Merry Christmas balong, gwapo ka no. Mira.
May Merry Christmas. Thank you. Thank you. Thank you ka no. Sí, está bien. Merry Christmas, siyempre. Thank you, Tia. Venga. Dia. Thank you, Tia. Smile man ako. Smile man ako. Kita nyo, takiday na eh. Nagpintas ti panaka-kwarta. Panaka-kwarta da di kiday na manang. Mira. Mira. Que esto. Que guapo esto. Mira. Jamu kasto tikiday kami ni Mami May. So nga, aming tikiday da dyan kini Edric. Kasto tikit-kiday da. Hangko nga kiday datan eh. Nag-strike kanya nga kanyata ko. Nag-chatiyos la rainbow. Iti kiday da. Giyaman na ka po. Iti panagbuy-buyayo. Ni Manang Perlita. Hello, handsome. Hello, handsome ka no. Handsome is in Espanyol, guapo. Ito guapo, verdad? See? Ito guapo, verdad? Kung may nakikita natin cellphone ng ako. Yeah. Bailar. Diyaman na ka po. 17 million in the house nga dati unag. Thank you kada kaya aming kakabsat. Hello manang Angelina. Nagmayat takiday na. Manang iso nga kasla diba dito'y gaminti style lagi ti babaro dito'y ko agpakiday da po. Ay pakiskisan da diyak mo na pa nga. Ngamiso na kahanga na kiskisan da nagwapo takiday nag-shot ti pa equal ti kuana. Mayat iti pa nakabingay na. Iti guwapo. Ngam ti kuwalang gamin, iti kurang na isuna, lupak ti agong nahang nga natirad nga sila kanyak. Lupak. Verda? To naris, no, asi. Madi ajay puraw nga asukar ate ko na. Yan. Hello ito, Ruby Pigalabon. Lupak ate agong nagamin ate anak ko. Imalakin ni Mami May. No agong ni Jan Derek. Oy, agong kami. Sino ako? Naista in vivo, directo por Diyos. Mira. Hello, hola. Kamay. Lupak. Kaya lang, tanong mo ko. Asi. Mira. Insinya to Khalid. Insinya ti Khalid. Oh, ada mo Khalid na. Iso no kakipakita natin Khalid na nga duwa nga singin nagabay da. Mira. Mira kay guwapo to Khalid. At api Khalid mo na kung giubo mo niya. Mira. Kay guwapo mira. Si duwa di ti Khalid na nga nagabay nga babatid. Iso ko ipakipakita na no ka. Mira, up. Insinya asi mas pa asi. Mira. Pagpagwapo mo met may bagay met taping nagmayat nga pidilen. Po manang. Kalalpas na nga nag-review mo ta nagikabe sa kampay ide. Madam na mag-TikToken. Nalay nga TikTok datoy. Apa. Ano ti followers na di TikTok na ka kwanto? Ay followers na di ay TikTok na daan na ka for kwanto 4,000 verdad? Di viejo to TikTok to seguidores si ayang kada kaya mo po kakabsat nga 16 siya sino man na po iti mayat ngagpa-jacket ibagayo lang ta i-jacketang kayo no gibabakay ti balayo ta nakita mi gamin nakita mi kini ni DJ Kevin Jake nga doon iti moderator ko iso nga nagikatak kakabsat ngam no masapol yu ti jacket apo ikang kayo tapno makaibaba kayo iti jacket. Thank you kada kayamin. Nyata, aguyaw kamot ko na ni Mami May. When tapalam, happy watching ti 16 million in the house kakabsat. Thank you kada kayamin. Mira. Smile ta beti ako heming mobile, ibeti sino grande ojos no. Insinya, kung gwapo. Umay makiisa salot no, agla-live na ngam ni Jan.
awan ang mga mauray ng maeksa. Insinya to gentes no chene oh yan, awanti ating upon na nagwapo ating upon naman ang awanti binukbuk na. So nga ngam ka nga kanti tsokolate, awanti bukbuk ating upon na nagchat ti kuana. Insinya. Veo guapo. Ito no tiene roto, ¿verdad? Roto dientes. Muy bien, muy bien. Kaya nga po. Kati 16 million in the house. Siguro da kaya pong OFWs nga adan anak na di Pilipinas. Kiti babasit, naglalo kiti babasit nga pinanawan nyo. Apo, masiguradong mail-iliw kayo na po kita anak yo. Video ko lang makikita yo. Nagbayat nga tangupon na balong guwapo. Nagchenero to awat ti binukbuk na. Iso nga kung kunakang ko na yung mga iti chocolate ke agbukbuk at ang pumuko mapagot kung kunami. Yung kaya favorite na mati huevo kinder apo nakadukot ti kanan na nga huevo kinder. Sino anak ko? Asus makapailiw sir kun adam. Ngayon naglalo no simangputan ka nakasukatan nagapuji eskwela ag TikTok nga sala-sala kada may sa dijayen. Nalaing ag TikTok ati anak ko nalaling pa ngam siya akon awan TikTok ko misuna nagadaw. No madikano ti ag-upload apo ti TikTok ditoy YouTube paglalo no dobing kagura na kani lolo. Hello to Catherine Cantor. Hello kakabsat ken gagayem kana ni Catherine Cantor. Happy watching kada kaya amin. Suno anak ko. Nesisita insinya to kara guwapo. Minga guwapo. Smile. Si smile si. Sorry, okay, guwapo. Adios di sila. Adios. Filipina. No, adios Filipina no. Adios a todos. Adios a todos Filipina. ¿Dónde vive? In Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Cómo se llama? Venga. España. ¿Cómo se llama? Edric. Edric Maya, ahorita Molina. Edric Mayer Orita Molina ka no. Babay ka nun. Kaya ang kakapsa dati makulit nga ubing. Edric Mayer Orita Molina ka no. Mayat, di pa nagbingay mate. Adios. Okay, guwapo. Sasala mo rin. Okay. Gracias, Edric. Kada kayo amin na po nga 16,000. Happy watching to Mami Mai ni Catherine Cantor. Ang kapay nakaturog Kati. Rabiing Kati. Awan nagmalmalom tayo nga nagtaw-tawa-tawan tayo kakabsat. Apa. Kada kayo amin na po agbuybuya. Happy watching. Thank you very much. Iti an anos siya po. Tawarino nakaida kayo. Nagbuybuya kayo pa lang. Madam na mamakakadam kayo. Gagatulpay yung likod ko. Uh, 17 million in the house. Thank you. Sino apo iti nagbuyat at tay bigat? Iti Facebook page nga awan tinagan na tata. Sino ti ada tata dito nga nga nagbuyat at tay Facebook page nga adda dito. Ibagayon ta isurat ko tinagan yun. Neliani adda. Di manang Lina adda. Ni Catherine adda. Ni Frederick insurat kunsan. Ampay kuya, yuray ko tayo tay pag panag-live mo ako na. Ni oras sitan, alas 12. Dito ko alas 9:01. Nasapapay kakapsat. Sabado na bigat. Happy watching. Ayam mo nyata. Pag yan ang ibaga.
Maturog tayong kakapsat, lumamisin. Eliani Domingo pa, maturog. Amin, Eliani. Nya? Ayan, kakapsat. 12:01, kuya ko na na. Hello to 2020. Awan nagan ko tatay. Nya naga mo, isulat ko natin 2013. 2020, baka mabunot ka 2020. Pangulayan nyo kakapsat. Uri ko, kapay makaturog kayo tulatan tano, nabunot to tinagan nyo, urehan kayo present dito'y, i-post ko to dito'y Facebook page, do sino ti mabunot tatangopat. Kasi latan. Kasi no, dagiti nagbuya tatel daw kakapsat, di Facebook, kunak mabula ije YouTube, kunak nagbuya kung saan, urehan present, okay lang, automatic mga bakiso na. Kwakto. Si kamami hang ka nagbuhay natin niya. Tatay Aldaw? Ang kunalanagan mo. O, ipantay dyan nagan mo. Baka nung mga baka. Ayan. 19 million. Eliani. Ano sa mading may naut-ut aday tano powon amana. Data nga rod tiriga na ta pedicure pamor ko na garod ta nagpadaw dalos ti saka na ko nagbali na pa rimwar mo tay bibig nan. Wow. Hello Lorna Domingo, Lorna nagbuya ka tatel daw Lorna ay adda ka Lorna Domingo dagiti 20 million in the house sa gyama na kapo iti saan Eliani nya saan Nagiti 21 million in the house. Thank you very much. Ala po, nasakit alay ta sir. When sir always present ko na. Datang katunti kaya ta mata o rino limlima tayo, limlima kay buy agla-live na alat tama. Ganto ta may sagot. Kasjay, hampay nga kun ang dagiti dadto magla-live mabayin nakakabsat ta. Ada nang ipasa kanya tatay di link. Simrekak dududwa kami mga buy-buyan nyamot na nato yung kunak so nga impasa-pasa ngam talaga awang mangbuya kanya na dududwa tag buy-buya iso nga nakalive iso na happy watching kada kayo amin kakapsat alak ananus pero may asakit na ata sir kung nasakit nga road tawa napadasak ti nakastay dinagawid kami pau nagutot atoy sakak nga adapay ano nan apaw sako kaya tanganguton dati atay bumangsi-bangsi nga daangot na po napangko impa kwakyan day di Roslili Pinol naikat paiso ta adyay uneg na adahan kano naikat nga ingron na iso nga nagkasyay nagsakit talagang makaisisbuka no aglalo no kalyin na takinali na namin duwa manin pinadublik nga pinakali o eksaksakitan naikat na nasakit nga talaga nasaksakit nga mati may injeksyon na natamami niya maybe mas kanong nga mati may injeksyonan iso nga hello DJ Arnel, kumusta ka? Kunana ni DJ Arnel DJ Arnel. Hello kada kay amin kakapsat. Numasapol yung ti jacket yung kakapsat. Agpa-jacket kayo ta no makay babakit ti balayo ngomno kada giti kami apo ta nagikatak ta nagadugayam ti moderator na iso nga no masapol yung ti jacket ikangay ti jacket yo ngomno hang kaya gibaba hanlatan. Ayan, kakabsat ken kayam. Thank you very much kada kayo amin na po. Adelina siyak sir adamet lanagang ko Adelina Portuguese awam manang tang kanagboy tatal ngam isuwarat ko tatan Adelina Portuguese. Hello to DJ Arnel Takmo, happy watching DJ. Thank you very much. Naimbaga po nga rabiyo amin. Sugat. Hello Manong and all ko na ni Risa Sebastian
Risa niya si daon nyo, nga pangmigat. Wala no nagganang kati pandisala, nagimas ati pandisal ko ta Pilipinas nga kagatom ko ati agpap. Ang atay kay pandisal nga no kagatom ko hangag subli, ajay kaslamay palok datang rupo mo, majakayat kasjay. Napinpinta sa ati agkasjay mo lang no kanay pandisal. Hello to Risa Sebastian, happy watching. Jakpay bumahong manong. Nagluluto kan. Kapi kalatang na kay Dan. Kada kayo amin na po nga buya, happy watching kada kayo. Thank you very much. Kada kayo amin yung puti na anunsyo. Uya pa yung kasjay ni Whitey. Duang aldaw nga nag-update. Idikalman nga nag-update. Tapos nag-LS, nagdikalman. Basimot nga tuwan na ko. So nga, malinsa. Namaya la tayo 75 na po nga inyungatuan na. 75 ti kada inaldaw nga 75. Ala kagyaman ako na po 75 tinaldaw kada nga WS na tinaldaw, at least adamo ore no mapuypuyatan ako na kadaglalokon. Agkamkamat apo ti oras kakabsat ken kagayem. Ayan. Sala kayo man kakabsat, damdama mano mga 5:30 ko na ni Rizala. Agburburay ka garudon, tagbuybuya ka pa lang sa kanto bumangon kanto gumatang ti pandisala. Awan tegla ko ti puto ati kayat ko mga nga kanang kati puto nga atay kasla bibingka manang Angelina nya naganajay puto bibingka ko nana. Atay kakas Jenny nga maluto mo lang iti apoy di babakang nga to nga puto. Yamun nya naga nga puto ajay puto bibingka nga tay aday nyug na po nagdimas ajay yan. Ajay kumati aramidik to ditoy. Puto nga ajag bukar basit nga agopen giting nga na. Si kamantia agsala sir kana. Agsala. Makasala na iya dito no kako nagipit na naipadagketakit ti kuan awan nak di ti pwesto. Siyempre agariwawa nak agungot dati karo bami. Hello kadagiti amon nga 18 million in the house. Hello adu amanong aglako ko na takurang lang put ko na nangarutan. Hello to May Besamo. Hello sir ko na ni May. Hello May, kumusta ka? Apo May nangabak ka agkarangabak kasi ka talaga nga dagiti anak mo ado ti pag module da talaga na swerte ka mo. Hello, watching with you ko na ni May Besamo. Thank you very much. Tahaba nga po nakaina na kayo, nakadigdigos kayo, nakapapintas kayo manina po, maturog para into nubigat, napigsa kayo manina po, alak yamyaman na kaputi na anos yung bubuya. Iti nano mo nga live streaming to yung matibiyang. Hello DGA, ko namat ni manang Perlita Aglipay Matias. Kumusta ka kano DGA? Ko na ni manang Perlita Matias. Ano sa inyo po dato yung remix nga kaya ipatpatugtog po non-copyright dato yung ma-CPR dato isang okay lang. Thank you kada kayo amin nga 19 million in the house. Tapno hanak unay nga magulpi madamdama po padasek iti mangbunot iti may isang mga bakit 50 adaman ni sunanawan automatic apong mga bak. Dadi apo bunutok ko dagiti nagbuyay iti Facebook page tayo ay aldaw ngayon bagak nga bunutok di YouTube dato ko na iso nga. Dito yun na po. Kada kayo amin kakapsat. Hello DJA ni Dian Castillo. Happy watching.
Dahil apo ti umuna nga mga bakit 50 pesos preload. Sagsagat ka kada kayo ako iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano YT dito YT. Oh. Naalala ko na kung kinit kita bibibiyang ko nun niya yumalak iso tinangabak. Talagang swerte ating mga babae. Oh, manipo diti Kabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Our first winner tonight. From Kabaritan West, Ballesteros, Cagayan. Congratulations to Evelyn Talbo, kakabsat ken Cagayan. Evelyn Talbo, daka dito Evelyn Talbo. Evelyn Talbo dita Macau. Ciao inen sa atin nato. Evelyn Talbo dakate Macau na nala putinagan ni Evelyn Talbo. Congratulations to Evelyn Talbo. Ayan. Hello to Mami Mai. Happy watching kada kayo amin nakakabsat ken gayem. Ibagayo kakabsat no agpa-jacket kayo no agibaba kay tibalayo. Adag iti naka-jacket nga ko dito mabalin kayo nga gibaba. Hello, happy watching kada kaya amin. Agyaman na gini pa nagbuy-buya da Catherine Cantor kini May Besamot dita Qatar. Kastamit kini Eliane Domingo, ni Mami May, ni Diang Castillo, ni Manang Perlita Glipay Matias, dita Canada, dancer naka-open teatoy duwa nga sipikon. Okay, ni May Besamot, ni Eliane Domingo, ni Risa Sebastian, ni Ruby P. Galapon, kastamit ken ni Manang Adelina Portuguese, dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agyaman na ikmati pa nagbubuyat ti Kabusligan, Radio Internet. Good evening to all. Kunana ni Apo DJ Kevin Jit, dyan nangagdaji dyan nakita DJ. Agyam-yaman na kapo iti panagbubuya iti naanos ken nasingpot apo nga DJ iti Milan, Italy, ni DJ Kevin J. Kisterman. Iti itutulong na apo kanya ka nang i-set up dati computer ko tanuhan nga na-set up apo awan ti kastoy nga makita yo apo kakapsat ta medyo nagluswon no agbaliw-baliw ti program na iso nga baglaki din apo ta tultulungan nak ni DJ Kevin Jake Starman ta iso apo iti mangtultulong kanyak ditoy iso ti kadwak nga nag-set up iso amin ti nag-check up iti YouTube ko kadaglalaok iso nga ado ti utang nga naimbag nga nakam ken ni DJ Kevin J. kakabsat ken gagayem ken kada kayo amin siyempre nga agbuy-buya kakabsat ken gagayem. Agyaman na kiti Kabusligan Internet Radio Internet Channel nga idadauluan ni DJ Kevin J. Kisterman. Padasin nyo po iti sumurog iti unog iti YT channel na biro ko nyo po ti Kabusligan Radio Internet Channel. Hello to Dian Castillo, Eliane Domingo, Perlita Glipay Matias. Good evening, DJ Kevin Jake Easterman. God bless you. Manipot kiniman ang Perlita Aglipay Matias. Agagatul dati agung ko kakabsat. Gawan akmeti pa nagbubuyan ni Albi Belisi Pasqua. Amuyo kakabsat amanang nalipatak tinapan na amuyo kakabsat nalipatak tinapan nagtaya tibono loto no loto dito itatay ta idi rabii kakabsat ada natagtagunop ko nga lakay nga nang tid kanyak iti kwarta nga natandaan ak pa amount entid na kunana ko alam dati garam datoy kunana mat ka iniganap ni kwarta apo mga bahak sangot ti loto tadamo nang tid kanyak ti kwarta kung kunak. Hello wen kabsat Lorna Domingo nakaiddan akon kanon Eliane Domingo kabsat natagtagan ko apo may sangalakay nga nang tid kanyak iti kwarta nga imbaga na di amount na impaputput na kanyak nalipata mo tinapan nagtayan kakabsat baka dayi ti pangabakak ko mati sweepstake kuno loto ditoy Europe.
Amamanang talagang impaputput na kanya kaya kwarta nga nabandol-bandol nga nailasin-lasing ko datoy ni ti amount na datoy ko kastoy ko na nalipatak tinapan nagtaya kakabsat barbareng no hampay nga may kat daji nga kwanam tadaji ti kayat kumati ay aji matagtaganep mo nga adda bakit uno lakay nga mangibagati numero apo agreeing ka tapno ti kasta tandaan na majim bagada nga numero tapno ti kasta ka mga bakka kanong paypayso ajay no adda bakit uno lakay nga mangtit ti number kanyayo iti tagtaganep yo kakabsat tandaanan nyo daji number ta swerte kano dayjay. Big blessing ko naman sir ko na so pay mo ma'am Heidi Pinol nakigtutak karta nakatagtagan na pak ni Rebe ko adala kay nga kinaabay ko in baga na impaputput na kanya kay kwarta nga nakasikas di pay kid binilang ko pa ay kusto yung baga di lakay nalipatak duwa lang nga number gamin iya pampanunutok tatay nakariing nak dyan ay baga kini Mami May no anya iti yasawak ko ano tayak ti bono loto no loto dito ni nagpintas ti pa nakatagtaganap ko ta nagkaabay kami tilugan ito kami paputput na di kwartay ganam datoy ko nana ko nalipata mo ti pa nagtayan ada maawat mo nga nubigat nga kwarta sir ko nana barbarang amanang sinungat at imangtid ang mamanang ko na yilakay kay iganam datoy ko na yilakay binilang ko talaga nga inti baga na di amount na ka tinandanak di amount amok ito nabigat tayaak manin naktok taya nabigat barbarang hampay nga agmalas ending tayaam ko na siguro mabalimot Frederick ta akal nga number 10 na puno aji sakati tayak ti nabidadon mabulan to kami to no 25 apo iti loto dito iti entero iti Spain Europe datay kung kunada nga Reyes ang nabidad kunada niya naganayi Mami May atay nabidad nga pakabulam ti agtayanak to managpaiso amo kon 25 lang amin ti may isa nga stab ngam talaga nga nabidad nga loto dayay entero nga Europe iti pakaapanan na nya naganayin na po Frederick pada tayo ti 3 numero met lang agpada ta amma nagpaiso si ka Frederick ajim bagaji la kay 3 numbers ti intid na kanyak natandaan na lang iso nga padasag tuman nga mapambiro ko nato nga number no adda tabarbarang dahil ti pangabaka ko na po tinabidad ta no hang kami lang hang kanayon nga crisis no Paskwa ay crisis Paskwa kakabsat ken kayem sa bagay Paskwa dito ko gumatang ka ti pasayan gumatang ka ti nyagi lang yung handam, okay yun. Kasla di Pilipinas nga, ada tinubong, ada sinuman, ada patupat, ada to pala pansit, ada to pala bread. Tapos agayab ka kiti karuba, napuno yung balay mo. Dito ko awan, uri agayab ka ada mo kanya-kanyang handada, iso nga kasla Pilipinasan. Siyempre, agsagana ka lang ti para kanyo nga sa nga pamilya, no, damo bisita yo. Okay yan, ngamnawan, di upat kayo lang agpaskwaw kay lataya yan hindi garamid akti garamid ni Mami ti Royal Bibingka garamid mo ti sinuman bumaban ni Frederick taw may to mangala diti balay di naramanan na ti sinuman ko nga nakakalkalnutan mo ayon na imas ti sinuman ko oray siya iso tayaak ending aman idi kalma di rabi natandaan ak lang ajin pagem nga total daji lakay datay pinapil ngum kunada kano kakapsat ngano matagtaganap ka kano iti Barbaria agkurad ka kano Baria ti matagtaganap mo kakapsat agkurad ka kano no kano mo matagtaganap mo ata natukol datang ngupom mo kabigatan na masapol nga ikagat mo ti kayo tapno ti kastahang kang matupulan paypay sungatajay kasjay apo ti sukal na. Hello to Ralph Grayson Bangalan mangraman ka bossing ko na. Hello to Ralph
nagimas nga ikapeti sinuman na misko. Ito no, garami takti sinuman ibidyo. Amuyo gamin ti rigat ti agaramit ti sinuman na po ko masapol nga kiwarem nga ingana nga agpalot nga kumintal nga atay kumpot nga talaga na rigat nga nga kawal-kawalaw mon. Yan aji kas mo na may sa oras nga ikas ko ngumno garamit ka ti sinuman nga inikam ti inyog na asukar nan tapos impamuda tay dukot nan po tapos inadaw mo hanga na imas dayay aglulusay agsisina da ngumno talaga nga ipakidkida matay datay nyug na laman so kiwar gana nga kumintal wono kumulnot na imas ti sinuman ngumno ti sinsining kwansit nga sinuman manja kayat agtaya ka serta mabak kata agparaman ka do ko awon basta mga bakak paramanan kayamin no once nangabak ako uray man no kwa nagadungay gaduti paramang ko kadal daw nakakabsat ken kayam siyempre ang kumalipatan na po dagiti tatatao nga mangtultulong kanyak siyempre kakabsat ken kayem kanak pay nga naba nang tumulong-tulong nakpay basitin inyan tulang no naba na nga kon iya dadun to matulong akon di ba da kaya po agbuy-buya sige sir agaramit ka ta agparaman ka kon puno maya lang ipatapatayab ipatayab mo yung may nga ilgat ti sinuman ta mapangkajingiwat ni Manang Angelina, mapangkajingiwat ni Heidi Pinol, mapangkajingiwat ni Eliane Domingo, mapangkajingiwat ni Ralph Grayson Bangalang Kunam, tagga nga kalatan, sumangpulatan, okay kumang nagaadayo tayo mo at kakabsat ken gagayem. Aya kakabsat kas po. Apay sudaji ko nada no matupulang ka no. No tagtaganap ka nga natupulan na pusit ang upom mo kabigatan na masapul nga mapangka kumagat iti kayo aglalaok ko na ni konada pay sumot no automatic la ko man ang mabaling nga agpasyal di sinuman patayab mo lang ti specialty mi kini mami may nga arami din itoy sinuman kun royal bibingka agaramid kami mo't iti tambo-tambo nagaramid ak iti na minsan iti atay puto bungbong nga mahano na yung nagbalin tapos atay bibingka nga kahoy po kakasi dati atoy paglutuan mi nga oven ta kuryente po naginati bayadan oven kaming oven niya datoy orno kaming orno oven ba dayay oven kakasi kami nga kwan no saan pinadas komputi nagramit ti tinupig nga kahoy naimas ti tinupig nga kahoy Tugawid tayo sa agramid tan kanto kuno na barbarang sarak tanto si ka Ma'am Heidi Pinol palpalubos na po Diyos haanin apa si tayati si tayto payati ay agaramid isudan do ti agaramid din isudan do ti agaramid din apay si kakot agaramid nga kasangsang po nga broden si kay tagkiwar ta siya ti gumatang iti Ricardo na may kayo agaramid di balay ko namon no kaya no kaya mumot ko mistra amida nga garamid nga sinsinang kwansit manja kay ti sinsinang kwansit nga ramid nga sinuman ko nakano siya talaga sir konada hello ti Faith pari gumarang amuyo kaming kakabsat no awan iti anos mo nga agaramid iti kang kanon tagdadaras ka nga agaramid hanga na imas ngam no mayat iti panang butingting mo kaslak magi ay tinubong no agtunubong ka tag karkarintar kala pusipos ka nga pusipos ingana nga nakutol pay laeng bilay di babanay hamumo na linuto na laing so nga damok ti tinubong maluto isuna iti 2 hours or
2 hours and 30 minutes. Ngam no may sa oras na luton, ay sigurado bilay di ubo na ajay. Wala sir agpakita tan palubos na Diyos. Awan na ang problema. Mamimiss ko mo tapo dagiti kangkang kanon iti paspas kwa. Muyo manang muyo apod adapay adali lang ko idi nga agaramid ti sinuman. Ti kastoy kadadakkel ti sinuman nan kasta ka tiddag mga nasulok nga makadangan kakastoy nga kadadakkel. Oray no makadomingo hanga bangles ta mayat ti panakay kiwar na ken nalinta nga sinuman ati mabungon nga sinuman nga kastay kadakkel into no kanamo ka nagkelnot aja ti mayat ajay kortaram iso na ti pati pa bukol-bukol mayat sinuman na po papas ko ay payawida na ibalay di kay dulduling ko into no amok nga kumulnuton dajay to na po nyata naapal agita sir kuno albay umay kamin tuman mat sir kuno na wen na imos aja di ba kati nakaramang ka datay sinuman nga aslatakyag ti langana nga binungunda nga nagadung imbumbungunda ta kaso kalumog na kakabsat po naghimas dajay hanga mabangles no na pintas ti pa nakaluto na nalingtap tapos na naimas. Malaglagip ko dahil dili lang puring lizardo kas di man iti aramidin na nag-cute kasla dati hamon nga hamon ati ham atay pork ko na lang nagbubukol ito nya naganaji mami may ham nya mo no ham dajay no nyajay nagimaski di aja ti kelno na napo sa mayat pay datay nabayag nga nakaramanan na po ti baduya. Di ba na mas ti baduya kakabsat? Manang Angelina, one sir agaramid da inang kubakot ti amang ko. Po nagimas ngagpaiso da dito agdatakkelan. Ang datakkel nga kas gini nga sinuman nga dakas ti siguro. Ang kumalipatan na po ta sinuman gabi nga dati kasla lang ate kastuti makabasit ti bukol na ngamno ti garamid ka ti kasta ti kadadakkel na nga sinumang nga matiddag apo nagkelnoton kan naimas pa dati tinupig nga hanga nabasa mga yala kaya tamatay ba nabasa nga kimpot di bulong ti saba nagriga ngay katon kakabsat manaymas ala makapabaysin dagita ko na ala malagip ko apo to siyempre Pasko nga raw diso nga talaga nga kasjay apo naimas nga talaga atay napayatay naimas kamay sapay sinuman patupat no patupat nga di balister suwon ngum no patupat nga gisinsin ang kwansit jakayat patupat nga sinsin ang kwansit ang ko ang naimas jay nabasa sir kung na niya Iliane Domingo ayun nga naimas mot no nasuprak ajay agsup no at apo nagsakit ta ulo na no ka si kay Iliane Domingo glarate bagbagamanin hanga na yun hanga na basa kakapsat aglalo na supnot nagsakit ta buwartong taulo na kakapsat hamo may tudok na nalaing no injeksyon ada agbalandra no kwa so masapol nga palagisum pagalisum tano bumasa di ba Iliani Catherine makapukol ta tinupig makapukol nga talaga manon kanin namin yung baga na Iliane Domingo nga na yung mas nabasa iso nga ako iso ko na no ka ay masapol umami nga pabasa nasuprak mo na kakapsat siyempre ko na Iliane Domingo kitam katawan na Iliane Domingo
Happy watching kada kayo aming kakabsat. Pagpapakatawa na lang apo. Amo yung kakabsat no. Anin baka katawa kayo ko. Data ni mami may nga mo nga naka-monitor. Nawan ni mami nga may nga naka-monitor. Mabaling ko ibagang nagbudeng-dengeg baka akwa. Ruby galapon na imasti agbabasa ako na kanelya ni Domingo. Katayam no kwa kuya ko. Dati timbaga ni Tarakit Amyanan. Lalaki laeng iti ag-provide ti katay hanga babae ko nada. Depende no. Ti babae sa bali ti agkatay hangang iwat at ti agkatay no daduma. Happy watching lalaok ka sir. Kung naman na Angelina Cortez. Happy watching ka ta kayo amin. Ala, pagkakatawa tayo lang nga po. At siyempre si Dagti Pasko, nakamisuot ka, urewang kwarta, basta naka-smile ka. Ala ka, maya alat ta kakabsat iti Pasko. Ang no, awal kwarta mo, ang kapay musum, nakamisuot ka, awan, matay ka mo lang. Hi to Ruby Pigalapon. Happy watching ka ta kayo amin apa. Masapul nga musum kayo kakabsat. Amuyo, sabay ti ato yung nga sabay nga Pasko, agita amuyo, masapul nga ismail kay nga ismail. Tano barbarang na yun, ang dati sweldo yun, no? Ada kwada nga iti regalo yun iti Christmas. Ismail kay nga ismail, ngam nagmisuot kay may suot. Awan ti regalo yun. Uray siya mo, no? Siya ti amuyo. Masapul ano, sabay ti Pasko ako, musam ka usam. Ngam uray no usam nga usam ni mami may kanyak tata, awan ti may papaswakin ni mami may tagpada kami nga krisis. Hello, sapay sir, supay sir kunadam. Hello to Ruby Pigalapon, ni Mana Angelina Cortez. Nagragsak tayon kakabsat, aglalok malaglagip ko na. So pagdudus ngiitan kakabsat, uri mo no usam ka nga usam no talaga awan na po ti pag ipapaskwada king ka awan latan Siyempre aganos ka nun yajad da, at least agsweldo ka, uri wanon. Ni, nagsarap ng mata na ito kartyon. Aguni ka na. Happy watching ka na kaya amin kakabsat, ni talaga nga nagadab. Usap ka nga usap, ay kon dagitay amok eggplant da. Nya eggplant. No eggplant ko na niya kaya nasa eggplant kakabsat. Tarong. Kailangan ada bonus niya sir kanonelya. So paingom mo rin no usam ka nga usam no talaga nga hangang mangri na iti puso dagiti amamuyo awanti tidda po nga bonus yo. Ngam no talaga nga kanayo nga mang titi Pasko ti bonus yo. Aji ti pamayan nyo uray no January to November misuot ko sa kanto na agisum to December sigurado ikanda ka ti regalo. Awan sa din sir naipawitin Cornelia ni Domingo. Supay noang ka nga nakamisot ka ti January to November tata December musum-usum kan. Ano sigurado nga ada regalo. Asla mo la butos akakapsat. No ni Apo Kapitan dati-dati na kami suot nakatugahon into no sa abay election agkatawan to datan umusum ton kiday to nga kiday kada kayo tapno ibutos yun to manin numalpas ti butos goodbye usum sana kay tumanin usumanon into no sumaruno nga butos kasjay basta Ilocano mana ang lina uray hanga agpa ammo kanyak sir yearly ada bonus ko kinamo ka na Elia Domingo isang tatno dagdagan damot si Elia ni Domingo usum ka nga usum gagagat ka punas ka nga punas o reno awang mapunasam punas-punasam diyan ti sapatos ni amo wano ka alaltitin nyo lang ti amo yuhan nyo nga karing-ring guri datap no tikas tapo ko manusan da kayo kasla ko na damag ko nagpintas na gito yung Pilipinan ta mayat ti panang ngistimar da kanya kita anak mi kung kada kami iso nga bataman ta regaluwak kita ko nada no kamat no da puso da ngum nawang puso da tapos tapuso ng sari lang ti adda ay wan
Kasjay kakabsat. Awan ti puso da po, puso ng sagay lang ti adda kanyada. Uray no usem ka nga usem awa. When sister Ruby Galapang. Kayak sir yearly. Mayat na imas latabosing ko na ni Ralph Grayson bangalan. Yan na imas. Ayun nasupnot si ka Ralph Grayson no nasupnot. Ang naimas nasakit ta ulo na no ka. Una sir ko na ni manang Angelina Cortez. Tako na kami ni Nelia ni Domingo tatay naimas ka no nabasa. Tako nakdatay tinupig. Hanga naimas ti tinupig no nabasa ko na ka. Naimas sir no nabasa ko na namad ka. Ninayuna ko na. Sapatos na dalusan na dito sir. Ay kasjay kung ano pa dalos na kinyayo. Ay wala tanga road. Happy watching ka kayo aming kakabsat. Sapay ko mga amok nga gusumusum. Amok nga gusumusum kayo. Ad akta live mo ngem dinak makitkita lablabasan nak surat ko jak amu no apay nga pimuraw dan dinak makita. Nakita Agmes message ni DJ Kevin Jake. Danak dita live mo ngumahanak nakita ko nana. Nakita ka DJ. Hello, happy watching to DJ Kevin Jake. Starman kakabsat. Nag-message kanya anak makita ko na labasam jay surat ko. Jak amuno apay nga pimuraw. Dinak met makita ko nana. Una agpaisaw na medyo kwa kamin narigat nga makita no daduma. Iso nga nakita ko nga, di ba man Angelina? Hello to kabusligan na radio internet ko nagtatay. Hello kakabsat. Kakabsat ken kaya wala. Kumusta kaya amin ngawan sa ngawan tilabas na po? Nag-replyak lang kini DJ Kevin Jake. Tada ka no makita, labas-labasak ka no dadya isurat na. Nakita ko nga. Happy watching kada kayo amin. Naimas jay medyo nabasa ako na ni Catherine. Basa-basa sir ko na ni Catherine Cantor. Happy watching kada kayo amin na po. Thank you very much. Kada kayo amin na po nga buy-buya. Mano DJ ko na. Hello to Sir Ralph. Naimas din na basa-basa Sir Ralph ka na. Kumusta kaya amin na po nga wanti labas na. Agyaman na kada kaya amin na po ni Ruby Pigalapon ni Heidi Pinol, ma'am. Ni Manang Perlita Glipay Matias, ni Ralph Grayson bangalan, ken da kayo amin na po nga buy-buya. Anya man na po iti buy-buya ubraan nyo iti dahi nga kanito. Thank you kada kayo amin. Awan met gayam jacket min sir kuna ni Manang Angelina Cortez. Iso nga nakapuraw ta awan ti jacket yo nga nakapuraw kakabsat ta aduuna iti moderator ko. Iso nga sakay laikan ti jacket no agbaba kayo iti balayo. No agbaba kayo iti balayo dito ita agpadikit kayo mabaling kayo nga ikan ngam no kayo mo agbababa ka apay pala iti jacket yo. Narigat ko kami makakita na wanti hanga nakablow. Iso nga hello to Arceli Lizardo, Rudy Galapon, agpadataawan jacket nan ko na. Kasi nag-set up kami ngamin, iso nga medyo binawasak kakabsat dagiti ada jacket na sakay laikan ti jacket yun. No, agibaba kayo iti balayo, mabasa mo ulat ta. So nga pasensya kayon. Depends aging no anya dayta na magawen no nabasa. Abi watching kada kayo kakabsat ken gayem. Aglalo ngamin kakabsat no apay nga hang kayo nga inikan ti jacket na. O may isa nga rason. No awan iti picture profile you iti YT
ni Lolo agungot. Masapol nga ikanyo iti picture na tapno ti kasta ma-identify na kayo nga si kayo ket talaga nga si kayo data nga nakin account. Iso nga mostly dagiti awan ti jacket na dagiti awan ti picture na iso nga agpa-picture kayo taipan yun to. Ano masapal yu iti jacket yo ikang kayto kakabsat ken gagayem. Oh, kasla ko makinirisa da picture na ni Ruby Pigalapon awan picture na ni Manang Lina awan ni Manang Perlita awan ni Arceli Lizardo awan ti picture na iso nga ti pamayan nyo kakabsat aglalo no agpapasubscribe agpapadikit kayo masapol time baga ni Maribig daytoy masapol nga ikanyo iti picture dayta profile picture yo hala nga ay wano P wano A kita nagnagan nyo tapno ti kasta ma-identify ni YouTube ni Apo Lolo Whitey dayta nagnagan nyo nga si kayo da kayo nga talaga data kas lagpatpatak kayo kaming kas jay jakmet ammo ko na ni Ruby Pigalapon iso nga da kayo nga agpapadikit no awan tinagan nyo uno picture yu Apo ikan nyo ta kaya yu garod kaya yu ti apa no kasparigan ta ajay kotse tadi yu amamu aji driver ta ilugan na kayo kaya yu taglugan kakapsat kas jay mo ditoy iso nga masapul nga ipanyo dayay picture yu tapno ma-identify na kayo ni Lolo nga si kayo kasi kayo day tanakin account ta kasla ninja dagito ino ka iso nga lumabalin nyo nga baliwan ikanyo tinay picture na Apo okay lang awan ti problema ngam siya ikang kay ti jacket yo awan problema basta dumawat kayo ngam kunak masapol nga ikanyo iti picture na Catherine kantor kano kanana oh okay sir iso nga pamayan nyo kakabsat ikanyo ti jacket ikanyo ti picture atara account yo tanuhang kayo nga mabaot o ni Eliani Domingo ada nagan na ada picture na oh Ruby Pigalapon Manang Lina Cortez by amta iso kayat ni Lolo iso kaya na talaga atoy tanuhang kayo kaming agparang kaslada kayo Apo ko hang kayo nga legit nga masapol nga agpakita kayo tapno ti kasta makisala kayo kin ni Lolo kasjay ta nakita na yung comment ni Maribig datoy nga da kayo nga awan ti photo profile na kakabsat ikanyo ti picture na kunana so nga kas may nga requirements masapol nga ag-comply kayo tapno ti kasta umadu ti saging nyo no agpadikit kayo Apo masapol nga agpa-picture kayo okay gura kayo welcome ko na inate gura kayo man po takitakman you're welcome hello to LB Balisi Pasqua kabsat agchat play all refers another account kono I am oh ajay na isa pasensyahan ni DJ Kevin Jake tako nang nagyumot tay kakabsat ni dato ni DJ Kevin Jake ko na nag-message kanya kano nakita so nga nakita ka DJ ko na so nga thank you very much kada kayo amin na po magbuy-buya happy watching ni DJ Arnel ni DJ Arnel tatay tas lako ni Hamad ni amin nga awan ti jacket na dito ko awan ti picture na so nga pa-picture kayo ta jacketang kayo kakapsat ken kaya happy watching thank you very much kada kayo amin when Manang Lina ko na hello kadagiti 17 million na po dagiti ang payang nakaturag iti dayto nga kanito ayan natin topic chutap tayon ay nabasa Sir Roderick Latan mag-explain ging Catherine ko na ni Sir Roderick Latan i-explain ko da kayo nga dua ging Lani i-explain example mo kano no anya tinabasa when no namaga una ni Sir Ralph amuyo kakabsat
no titalon ke hanga na basa narigat nga raupan. Masapul nga paluglugam ti talon, masapul nga nabasa tapno mayat apo ti panagraup da. Tauray no aldaw no rabi mabalinda nga raupan ngam no namaga ay sakit ti ima dapo nga mangitudok-tudok kung datay bunubun nga may sa ti ungkay na. Obi watching sir binatimpay suna itay sir ko na ni DJ ni Elian. Iwan sugat nakita ngam nag-message. Baga nang siguro nakapanaw tayo ni so nga kwa. Okay lang kanya na manakawat atang DJ. Ni DJ Kevin Jake. Kaduti utang nga na magnakam ko kini apo DJ Kevin Jake. Nga iso nga no ag milyonaryo na kakabsat. Do sindo iti mang tultulong kanya kakabsat isumot ti muna nga makaraman iti kinamilyonaryo kapay no mga bakti white one niya loto ditoy apo may sa ati tulungak kakabsat talangan ala di bagbagi tulungak promise kakabsat kin gagayem pay song manin basa-basa ako na ta tusok ibagay yung mga sublinak no titalon ko hanga na basa nga maraupan nasakit ato ni ipinggit mo datay imam Yayanti bunubun kakabsat ken gagayem ipinggit mo nga kesjay narigat mo nga maala narigat mo nga ipagnatay 1 to 7 8 nga iraup mo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 eksublikan to apo nalang na nga graup kakabsat no ngam kadayon nga mapupuk idi apo kakabsat syempre hanak ko na nalaing nakapraktisa kon tanon makanayon ka papupok apo pupukon da kakaslababoy iso nga no hamupartakan mapupuk ka ngam no hindi nakapraktisa moten ka apo makikinama na moten ang tumaray-taray na moten hamo nga grab to bra kon da kinama mo di katalunan kasano nga ang kabil ti photo dito ay ading Roderico na ni manang Ferdi Taglipay Matias i-edit yun sa hangko mo manang tayo di sabay nga naramid ko iti YT channel ko impang ko datay photo ko na damagan nyo kitaan nyo dita patasin nyo masapol nga ay kanyo ti photo yo apo tapno ma-identify na kayo ni Lolo nga da kayo da si kayo apo ti legit nga owner iti dayta nga channel yo agungot no ka ko kanya manang lina ka na nya di ko naman minahakas lata umet umel sis ruby agikot-ikot mitten ko na sabibing ka na imas ka no nabasaging madimot unin nabasa tibibing ka kakabsat no nabasa naluyak no bibing ka ta nabasa naluyak kakabsat medyo napimpita sa ti medyo katamtaman na hanga nabasa hanga nabasa hanga namaga initip tirabaw na no kunana bibing ka ajay anya datoy nga hanga nabasa hanga namaga initip tirabaw na no kunana sungba na bibingka tandaan na nyo ta ipa-question konto di jay Facebook page konto no maminsan nga kuan to no kuan anya daytoy nga makan hanga na basa hanga na maga initip itirabaw na no kunana mapan ka di email address mo iso nga minti naka-connect ti YouTube kunana mapan kayo kapsat jay setting you then makita you ijay kunana hangko amo kakapsat kan gagayem dagita takakasinak amo yo apo ni DJ Kevin Jake iti nang install nang i-update amin nagiti ayan ko iti YouTube iso nga punak manen no awan iso nakakapsat nga mang tultulong kanya hanak apo nga hangko amo masapol nga susurubog to ta sabagay i-explain na kanya iso nga agyam-yaman na kini DJ Kevin Jake. Ayan. Sige sir, agpaalam na kon. Good night ko na ni Ma'am Heidi Pinol. Okay ma'am, thank you very much. Madiging na imas katamtaman ti basa na tapno nakalnot. So pay, no nabasa unay naluyak no katamtaman ti basa na nakalnot no ka.
Balitad ka, nagkamali ka, Eliani Domingo nga, hanga na imas no, hanga nabasa. Okay, thank you very much for watching, Ma'am Heidi Pinol. Giyama nakita na anons mo nga kwa ditoy. Thank you, kada kayo amin kakabsat. O manang Perlita Glipay Matias, imbaga da Ralph Grayson bangalan, kini Dian Castillo, mapangkayo ka na po di settings yo, baliwan nyo. Tasyak nga ng hangkuan mo. Apapada tayo. Hello, ano ni Eliani Domingo. Hahaha ko na. When nuhaan, ited yu kanyak ti password yu tapno maamwak. Sikreto yu. Itid yu kano ti password yu. Hanyo nga itid yu kano ti password yu tapno maamwak ti sikreto yu. Kunada kapsan. Makita na dagita ikwa di jayan dagita perpirak na yu unugan di YouTube dano ka. Hello, kada kayo amin kakabsat, nagiti 18 million. Ilek ko kanyam Ralph Grayson. Agpukaw nakmet ni Ruby Galapon, kinitak nun niya nga rin euro million ka na. Nagpukaw ka nak sister Ruby Galapon, kinitak nun niya rin euro million ka na. Una po kasi na euro million tata. Kasi ti euro million ito Europe, Martes kun Biyernes. Tsaka mo niya ti mapapasama ka na po giti anak ko dyan, ogar ariwawa dan. Ada na ka po nga mo ariwawa dito'y kusina. Ada mo giti anak ko dyan salas. Dadyo ni mami may nakapupok dyan may isa. Di na magunin. Yabang mamangag. Ada kayo aming kakapsat kinagayem. Happy watching. The 18 million in the house. Alawan. Anusan nyo ba siti na po ta? Basilangan na. Giti 18 million. Manang Perlita Glipay Matias, kini manang Angelina Cortez. Tangayad mo dita ni Ralph Grayson bangalan nga tumulong-tulong. Dapay ni Dian Castillo dita. Pakipalo yun lang apot no kasano iti iti kalman nagputawa. Tatam ni nagnisi man ni ate rupa ko. When sir dito'y sir Martes met lang ken Biyernes ka man. Kasi yung nga talaga dito'y Martes ken Biyernes iti euro million nga talaga. Hello Catherine kaya Escalona Cantor and May Besamot. Kastamit kada kayo amin na po nga bulbuya. Agdengdengag nga ha gunoon dito'y alak mamang EPM dak. Mamanang EPM dak ko na ni Ralph Grayson bangalan. Damagin nyo lang apo kini apo Ralph Grayson bangalan no kasano iti panangipan nyo iti picture profile yo apo tapno na pimpintas. O kita yun ni Eliani Domingo ada rupa na ni Catherine adda ni Ralph ni Eliani ni Catherine baka nasobraam tinagkapiser ko na nagkapinak isong ang imisitak wano nasobra ak tinangan tako na no ijay budaan ko huy limutom kan ko na ka nga limutom apo limutom kati busog mong ko na dagayam ko na ano niya limutomon ala kita nyo takadwa tayo na di mo alam malpas nga mga anan limutomon ko na limutom kano gamon apo ti busog nan iso nga no nalain ka mga lumutom ka kano kunada kung ano lang aja kung ano ay lumutom lang aja ka lumutom ka no ang ka makaangas ka lumutom ka niya ngam no nalain kang mga napo aglutom ka iti busog mo kakapsat gusto na katawan ni Catherine Escalona Cantor radyo ko nang halimutom Eliani Domingo alwada mo yung apo no lumutom kayo agsidati gado tako nada di jay lumutom limutom kan ne ko nada no ka numamang ka apo tagayam kaya nasa unalain ka mga nulumutom ka impapel nan ha kanan impapel nan so pay limutom garod nga nakaangas na po ata nabnabsugan ha makaangas no ka kamin was nga hang ka makaangas kakapsat lumutom ka kuno nabsug ka apo siyempre ang ka makawangas iso nga lumutom ka ngum kuno ni Catherine tatay alay na igagarak kam tinagkapi ngum hana mo nagkapkapi ngum nangan na basit ko sa limutom mo ata rupa ka lumutom tikado tikinannan ko na ni Elian o kas jay ti ko nada lumutom ka ko nada no ka
So ito maminsan, hamoy patuloy nga aglutom ka, ano mo kang makipunsun, no kunadaking ka po, hamunay nga kadun ka no timangan. O dahi apo iti kaya na nga sawon ti limutom. Selama di ko nakili nga igad di pagigadang karon. No igad no kunana, adu ti kaya na nga sawon. Sabali basa sabali na lutom kada tayo sir kunani. Ay supay. Sabali ti nalutom ka no ti lalaki ka kanab sa taputa. Bait ti silang ti nalutom kada kami. Yang mo man, no, hampay nga main initang ka, isupay mo tinalutom, hamula pumudawan. Naglalog ka mo, batawa kita miyan. Supay, kita dati lupo ko, medyo naputaw. Medyo sokainak ba siya dati yan, ti, buhat silang ka. Api kastoy dato, main initang ka, nangisilat ta ko nagka. Iso ka no ti kay parswana, ko na ni Mami May. Ay. Kitam ti aeropam, naputaw. Wakilikilim, naputaw. Mapang kanya yan tibat ti silang, po, limutan mo da. Ay, kakatawa na. Bibigla po, Eliane Domingo kapsat. Ala, anusan nyo na po ta. Sabay maturog kayo, naragsak kayo, nakausum kayo nga nalaing. Ngumalwada nyo, nulumutom kayo, mga katawa kakapsat. Nulumutom kayo, isalto da kayo no kwa. Arabi ha, kasla agbagtit dito yung agkat-katawa ko no. Lalaop. Siyempre po no, katawa talubutom kayo, di ba, hanyo pa'y napadasan tinay saltok ya, tapno makaangas kay lang no kwa, kasyay. Habang tayo, sir, dalmesan. Labang tayo, sir, kasla dalmesian. Labang. Labang tayo, sir, kasla dalmesian, ko na ni Ralph Grayson. Kausumamang taraktam niya na. Ay, Sir Ralph, ko na. Kakatawag iti babae, re, apo tarakitam niya na. Talaga nga. Awan mo ni Pablo Lasso kami ninta, no? Adam mo, kadwa tayo apong dalabang na dito. Ralph, ni apo Pablo Lasso, agbes pa rin dagin ni Catherine Cantor, napi-watching. Labang, dagiti kumusta po, dagiti labang. Ay, burik ko na lang met ako na ni Catherine. Diba? Kakatawa kayo. No, yun, baga ni Grayson, Ralph Grayson, baga lang kakabsat. Happy watching kata kaya amin na po. Kadagiti amin na po nga hangagun uni dita nga agbuy-buy ang agkat-katawa, wala kag-message kayo. Apo tano, amok nga da kayo. Agkatawa tayo kunak no ka. Dagiti pada nga labang kakabsat kin nga yem kada burik happy watching kata kaya amin. Hanen sir enemy aja yun kuna ni Catherine Cantor. Eta kad bikal mangka makasemak. Uy, uray da kang agag online na po Pablo Lasso kunak makadagta. Idewan pinukawan na kani Eliane Domingo. Ayan, nagtinira kay Dijayo. Hello ti Diyang Castillo, haanin sir enemy Galapon. Ruby P. Galapon, kakatawa. Kita kayo amin na po nga marimaan na po nga makidudus ngit kontino mo ti biyang tauri siya matapo ko medyo agpatapatangken datoy tumangtangken kanyak. Patapatangken na po dati tiyangko hanga datoy manin baka sabali manin ti bagayo nga tumangkenan agsakit dati tiyangko apo ta napsugak ko nga iya dadayo mga puta, baka aglutom na dito. Saan lang polka dots ko na ni Mami May. Polka dots. Dahil tati ni pagkatao tayo ko na ni Ralph Grayson. Hanmet nyakan nagtitinira ko na. Nyajay. Nagtinira ko. At tinira kayo ti patang, ti kunakap nalakaya mo ti makitinira mo si kamo Catherine Cantor narigat ti makitinira kakabsat kin kayam. Amaya ti pa nagtinira yung kami iti patpatang idi nag-online so na awang kamot ko na
Hello, Ahmad Alaybani. Ada kampay lang dito, sir, kunana. Inyata tumangkin ka, sir, kunana ni Angela. Ni Eliani dati tiyangko. Nagkatawa na kaming kakabsat. Agsaki dati tiyangko. Iso nga, into no malpas di live ko, agot tutak ton. Agot tutak ka po, hang agot tugwan. Agot tutak, hang. Baka raw manin na, anti, para panagdenggang diyo, No datoy tiyang ko kapsat tanaw katawa na agpatangken agsakit iso nga ada sakit kun sa ati nga terusok kuno wakas la dumuyok urat na jiging ali kanong urat na ging tiagtangken nyata tumangken haan nga may punta ti online tira ko na hang kano nga may punta no online titira ko no haan sanong may puntamot nga nagadayo mapuntaam ka datay pusig na gasam data happy watching ka dagiti 18 million dahos kakabsat ken gagayam naglalak ati malaglagip tayo apo dito yung pagkakatawaan tayo nya mabilang no bigatan 12 apo 12 na bigatan apo 12 days more to go talagang Paskuan na apo baka ma-scam sir no online ko na nga so pay ma-scam ka no online thank you kada kaya amin kakabsat ken gayem happy watching na imbag nga nya oras yu dita na po tarakit yamyanan ada balat mo nga ta sir no iso nga ata agtangkan hama nang awam mo titumangkan dito yung no ka mapsugak ka kasla agko dati nga to na kasla dati aslatad dati mang tugkit ko ma kas jay no ka so nga nasakit no da matugkit sa bagay talagang nasakit no da matugtugkit ka matugkit ka kapsat nasakit dagiti agpatugkit dita nasakit 12 tibigat sir ko na ni Ruby Pigalapon 12 alas 12 dita ayan na datayam mo nasaki nga talaga apo ti mo tugkit iso nga asla dagtugkit ato yan tiyang ko no kwa sumagsakit ay sus ko na ni apo happy watching ka na kaya amin ay suwa ka no ansis no makakita ka ti iti bilat iso ti timmangkon nyata bilat nya nagan nakataji na kan balat nga bilat bilat ati kuna da nga balat masapol kano kumaapo nga ilutun da dato itap atay inutun da nga burakon dati balat pero jay Vancouver ket 12 pay lang alas 2 pay lang kalniral program. Hello, Ruby Pigalapon, 12 na iso nga 12 no bigat. 12 ni bigat para da. Kada giti 20 million nga bubuya kakabsat, agyaman na kapo ite ayan ano siyo nga bubuya konten mo tibiyang. Thank you. 20 million. Dagiti ayan mo yun narigat nga talaga ti sakit na ti balat ko na da kakabsat. Balat adi agtangkan diti rusok mo nga masapul nga natin masapul nga dadangum no ka agpatangkan diti yan tinga nga ti rusok dito'y batog ko ita alas 5 kano tayo yan ni Apo Ralph Grayson bangalan dito'y ko alas 10 iti rabii. Alas 10 ti 6 iti rabii. Apo dito 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas 6 mo iti bigat iti Pilipinasan. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas 6 iti bigat iti Pilipinasan. Hello to Eliane Domingo. Happy watching. Amet nga aga-apelyedo dito itatas Catherine ha jay ayan DGA agpada ta kantor DJ ay nang kawon kuna na ka Angelina kantor kuna na no ka
Ay, no, inya ko na natayan Catherine Cortez. Happy watching kada kay amin kaabsat. Naimbaga po nga rabiyo amin, naragsak bigat aldaw malem, ken parbangon yun, Wala ka, angan anos kayo kakabsat. Da kayo amin nga sangapada, happy watching. 19 million. Dapat po nabatbating basit lang nun. No, sinunto ti makaturog kada kayo apo. Maturog kayo tulatan. Dito yung circuit. Kuwait, 1 a.m. 1 a.m. Parbangon nyo lang. Makaturog kayo apo ka. Maturog kayo latan. Giyam-yaman ang kapot yan. Anos yung pagkat katawa, makitaktak ka nun na ikon. Dahil ito yung motibiyang barbarang into no bigat apo ko medyo duwak dakkel titid na nga WH tatatay bigat hanak nga naglalay biso nga medyo subbutok ado ti pakaringguran ti tungkol may sa kada tayo apog lalo kanyak nakadungo burobrak apo nga isurat-surat kadaglalaok ala una parbangon dito ko it sir ko na ni apo Ruby Galapon laka na kaya amin apo nga makaturog ala ka iyon unayon ti maturogan sapay ko maaputain to sumaruno nga aglayback agbuya kay tumanen gura kay tamang bunutak manen sumaruno may kadwa the first time ni Evelyn Talbo ay agbuya dati na alak siya yung sino kada kayo iti ada initial ng AS. Sino kada kayo abuti da initial ng AS? Congratulations, iti 50 pesos preload kakabsat. Giyaman na kiti panaboy may sa apong abuin. Ateya de los Santos. Hello to Ateya de los Santos kakabsat. Ateya, on sweetie na. Ateya de los Santos. Ateya ani Nicole Belt niya nagamutik pa siya ti Facebook si ka Ateya Nicole Beltran di ba Nicole ka Beltran Ateya de los Santos congratulations 50 pesos preload na itinabak mo happy watching kada kayo amin kakabsat Ateya thanks sir Ateya de los Santos kunana si kada Nicole tinagam mo Ateya de los Ateya, talagang Ateya oreo bali-balitad talagang iso ng apo tinabunot ko. Thank you kada kaya amin apo. Thanks sir Ateya Nicole, Facebook name ko. Yan, nangabak ka manin. Talaga nga sino pa iti katawa dito ko iso ti adagasat na. When sir Ateya, yan, nalakon ngarudon. Itid mo di number no niya gipano dam. Kasi ada number yo gamin dito iba kay iso ti ludulutit nga lodan no hangkay mangkit sa bali nga number. Thank you kini Ateya de los Santos. Ateya nya ko na salang met adda agbasa no makaturog na konseral taagkat agbabasa taagkatay nak nga rod no kwa kunamo ni apo Catherine Cantor ay kasyan salakan no dalag babasa no makaturog ni suna aral Grayson agkatay ka no mo isuna agkatay ka nagbadi nga kitam ti babae nga ti agkatay nga no makaring ti bigat kati makita mga tayo nay raya dati katay na ditoy apo pimuraw aglalo no hanapay nga nakita in sikida jay makatay nay panigtayan ti kastana na naglikig nagkatay nayugod tay puraw same number sir kana ni Ateya de los Santos. Kumusta kayo amin da kaya po nga agkatay happy watching kada kayo amin na po wow ko na ni manan jud ay nagkatay nga parte man ng kati ko na di ba nakakita yo kita nyo kita ubing agkatay no kako may milamil dati diti na isang ako nakadagat kay anak ko sa bakin ni Adric mo nga tan iti ubing nga hang matinag iti kama aji may isang kama talo kami aglikig-likig ito so na hang matinag di kama talaga ore no maturog
mayat hang natiwong kakabsat. Di ba kung natay dito bingano na garawang maturog, natiwong ko nada. Mas natiwong dagiti lalakay kakabsat ken gagayem, aglalo no adda babalasang gelwanan da nagtiwong apo giti lalaki ta sa bali mo to bra dag karawa da mo no kwa iso nga natiwong apo dagiti lalakay uno babaro no kwa iso nga natiwtiwong dagiti medyo nataengan ngam giti ubing. Di ba kakabsat? Nakakita kayo ti baro nga natiwon na po agi kaida kayo aming agi inuluwanan babaro nga tay lalaki tay baro mo ten la para pangato nga patang nga to ag tiwong mo ten tagayam mapanamam mo agaradas kan dagiti babalasa nga dayan ti uluwanan ti kwanan kas jay sa bali manon tinatiwing sir agi tay ima won po napadasa ka po ata natiwong ima kakabsat kan gayem malagip ko launay kakabsat gistoryanak agpaypay so atoy apo idi mapang kami raraup makisiksika DJ Consuelo adamanang ko nga balasang kasi siyempre balasang isuna sakti may kadwa ada kabsat ko nga may inuna may kadwa may kalunak tapos napang kami nakigapas kakabsat adatay nakigapasa mi apo nga nagumiyang kami iti kamarin kakabsat ko siyempre manang ko adamo atay naking kamarin adatay mga pugot isuna nga lalaki medyo nangisi lang ngam nagwapo nga lalaki mo at basit nagwapo na ti Duang Adigos kakabsat malagip ko dati kakabsat adamay isa nga daji nga lalaki apo ubi baro isuna tabalasang ni manang ti orno sumiidi ni atay baro naging igid siyempre lalaki nakitinga sakti na imabay kanya na tapos ni atay sumaro no ajimanang ko tapos ay sumaruno datay lilong me sa maruno kasi agi-ida kayo nga nag-ornos kakabsat naka siyempre iti pamayakan ni manang siyempre suportar atala baro garo aji kaabay ko siyempre ipakasjay ko ni manang ko siyempre makaringak ti rabi agaraw-garaw aji ima na nga ikas-ikas di na kayat na nga gagawa aton diyan ni manang ko tasyak lagaron ti kuana nga adayo kanyami ta inya sidig ko aji bagik tapno umadayo ni manang kaya no ti agkaradap dati imanan natiwong mo ti imanan kakabsat ti pamaya ala kudak kidag kini manang tanog green siyempre madanagan nakno aggaradas dati baraw tay ipang pangato na ibalasyo na mo daji ima nang arakupon na mo ten siyempre ikas diyan na maala na iso nga agpaiso daytoy no ti babaro kakabsat ta natiwong ti ima na adaman makita nga balasang uno ko dita radasen nga radasen uray nya ti kuana misti si pugot kakabsat misti si pugot siyempre naseksin ni manang ikas di na mo daji kon ay api dumundan dati nga baro ko siyempre bumarito na kidi ikas di na ko siya mo ti marakop na ay mo kon dati ima nagayam ikagumaan na nga alaen na diyayan ti balasyo ko tapno makarawan na ni manang no magaw at na iso nga ti pamayam idi idorong ko mga ipakas di tapno ti umahang mo sa dagisuna ato nga pugot mo kung nakagkarawa ti nga pugot kung kuna kabigatan manang dati hamunaglaw dati ko idi rabinga ko kung nakako sa bagay han nga nagaraw talaga nga agkarawa kakabsat kan kagayam apa na mo agober di bakod mo teng nakadadakalan di bakod iso nga ko nya kunwari sika uwang siya ati araw ko po naman ang tasya kati nakadundeng gaya dua kami nga lalaki ka barito nakidi ngam tinamayak idin amok nga kasjay ni manang ko talaga nga impadundeng ko di banda na ti kasjay tasyak ti masideg kanya na kasino masideg ni manang igawa na daji ima na ibalasyo na nga maimangam napuutak lang nga talaga nga nya pa nga makatal na dati kaidak tagayam kaya na nga gawato ni manang giba nga banda na ti ikas jay ko ay so daji ti topic mi kini manang kaya nakakarawaan dati pugot di rabi ko na kon ngam siyempre ako mo itulok at manang ko pay naglaingan ko siya ti bodyguard na pan makisala idi pay
So nga apapaiso data natiwong nga ima. So nga no tirabi ko masapol nga adala ta pagpakulyo ko ma. Happy watching kada kayo. Sikati ranta na ajay sir saan taubingat pa lang idimat nga kwa. Ngam kaputi kas jay na maala na. Mapan na kaslakam pa idi umas kas jay na di ima. Amuk ni madang siyempre na sexy ni manang kaamu kras na idi ta makisalasala iso na ije ka. Mapan iso na ta amuk nga talaga nga gawatan na nga mahan na magawat ata adana nga harang na. Agin in not sa bali payen sa bali plano nan. So pay agin in not gaya man ka gawatan na mo datay duwa nga bantay-bantayen kasanon da kakabsat no ramasen nan. Lalaka pa ya. Misti supugot mo garod. Lalak ti hampanunod ko apa. Pay so ati saw. Pay so apo ti saw. Wa kanak nagsasalawasa. Misti supugot apo kayo siyempre apo nauyong na kanagitimanang ko idi siyempre na istrikto na siyakti may kalo madadwa nga manang ko mabalasang ano mo handa makisalay di ka mapanak tama pa nagkita dagiti mangisala kan dagiti manmanang ko nga no diya nga kras nga dati ka gurgurat ko may paspasal di bali ka ungut ka gawit kan di pa nakaloto nakasado ka daglalaw kung kunakon ano ka gana nga nakasawa dan binaot mo ko mariima na aser ko na naman. Siyempre, rabi. Ikolatan tinamayalatan siyempre rining ko ni manangan, pinagpakas jay ko jay ang tililong ko, tapno hanga makwa. Siyempre, muna mo nakaring na ko. So, talaga, natiwang tiima. Kita napamaninda jay nga saritaan ng kakabsat. Kaputi kinatiwang timay sa nga ima kakabsat, kinagayam sigurado nga agarikap kakabsat kinagayam. Yan. Kinili mo kung maser ti ima na samo inyapot jay kwana napampanunutak pa ya makati ka ubingak pa idi mga 13, 14 years old nak idi ubing nakpayata nakutong naktataka din nakutong nakidi siyempre ako rama kon basta tinamayak idi na dinaputak nga kasjayen sinalak ni ba mo ni manangan syakti masadag kanya natanohang makasadag jayame so nga siyempre, aji ima na nga ka over the bakod, siya aton, makakayong nakti, misti supugutan, nakaputaw na kasanon. Kapi watching ka na kayo. Kapi ka na. Mayat kumano ada balon mo nga kapi. Ay mayat ano da ko makapi niya? Paipitam di kapi na sabali mga kapi dati umipit mo tama nagbabasa ko nanunukan imbus nga agberwa dati kapi na kasabali mga kapi dati naipit kanya kung nanunukan delikado over kapi may hat di ima na anay ko na siguro no daipit na kapi nga umipit-ipit ko na katawan ni Ralph. Siyempre, imbes nga kapi nga babasa tayo, may ganan na kapi mo umipitin, gasam data, anay. Ay, nagmayat na istorya mo ko taniman ng Angelina Cortez. Kinagat mo kumadjay, ima na sir ka ng aanin ko na napampanunutan dadya yun. Tinamayaki dilatan, ni manang ko ti, siyempre, protektara kidita. Nalakamot ti, adamanang mga karawaan da nga itulok mo, ay, awam mo't ti kabigatan na dajing ka mababainin daji baraw kakatamog paiso kakabsat once nga daramid iti baraw no nya into no perengem isuna mabain taam muna di naramid na so nga nalaka nga maputa-puti dahil naramid na kung saan idi kabigatan na ko mang kami ko hang makikidang nga nangan animal manang kaya nakakarawaan dati pupugot si Misty supugot dirabi ko na ako kuno won so nga ko na so marunong rabin hanain ay awa mo tinahang mabalinin nga gaabay kami so nga alwadan nyo apo kita kakaabay yun no ka mapaggang ajay ko na baru tatal kay tatadayin siyempre
misti supugot nagwapo mo tamok hindi kami nga armon na ni manang pwede. Sana all manang ko na mlatan sir no kwan. Sana all manang ko na. Opo, hambot na may manang masapol nga lalo no napintas nga balasang mata ka. Kaseksida mo ganyan manang ko di Happy watching kada kayo amin kakabsat, da kayo amin na po nga buy-buya, dagiti 18 million. Sana all makarawa for Diyos. Po nga 18 million in the house, naimbaga po nga panagkatkatawa yo, agyaman na kiniral question ng pangalan, tamang mangtita po iti topic tayo, iti da ito yung Rabi ni Catherine kadima ng Angelina Cortez si tayo lang ti umariwawa ni Eliani Domingo kanagitida do mga pungag buy-buya nga makunulo ni Frederick kakabsat ken gayem da kayo amin na pong awan ti labas na thank you iti ayat yo kakabsat ken gayem imbag nga Rabi yo amin kakabsat ayan kita man na po no manupay. Hello, wala. Ilakan ni manang Angelina kahahag kakatawa. Sana all kakabsat. Tidakas na kaming kakabsat nga kababain lang no bakit ti makarawa. No bakit apo ti aradasan dati rabita karawaon ta delikado kakabsat. Kasanon no iti panag isasarta mapo ko agkakaida ti bakit. Bakit amo na aja baro. Tamo na nga karawa natin balasang sa gayam ta sa baligayam ta nakisunukot ati idda dati bakit kantay anak na balasang idag karawa dati lalaki ni bakit mo tinakarawanan imbes nga lulumog nga barukong po nagkutong mo teng kasanon kababain pa apo ngum na bakit takayatan ng mata ka nabayag na kun nga na nakarawa ko na ko mayat tabagot ko na po awan reklamo na no kaya no bakit hindi makaraon ako delikado kababay nang no kayat mo di bakit ti maramas kakabsat ako ay tal namlatan nabayag mo ko apo pakaradat taima sir kaisiwa man ako akas teko nam sir no bakit ko na atamampay ko na adam kasi pay tamampay apo nagbayagkan ko na niya bakit na tanog lalo no nabayag nga nakarawat bakit ka apo nagbayagkan niya ko nagkamaligay ba yung karawate anak na gayam ti karawaan na atay mo inang nang tinakarawa lalo no nabalo ka sa noon apo ina nagimaskan ko Happy watching ang kastori kataon ni Eliani Domingo nagti kaya tandang istorya ko di magpaisa po nagida kayo ti Rabi ada baro tapos no da ading na kina nakikaida ni balasang kanti ading na tapos ni balasang adamo ni inang najibangir tagayam nakisinuko ni nanang kintay balasang tamuda tay lalaki nga kaslaji na may amme ajayan ti posisyon me ate balasang ti karawa na tas tanay inang na gaya mo di no kaya di bakit ti makarawa hanggun une tal nana ngam no haan nagagriyaw kakabsat kagayem siyempre narigat ti makarawa apo aglalo no nabayag ka mo ko apo kasano marikamot di ba di man ang Angelina Cortez ko to nga pula mampay ko na ano ko apo sa bali makarawa nagbabasang kasanon Happy watching ka na kaya po ragsakpay libaro ko na naglalaog kakabsat apo ata mablaw mo libaro kakabsat apay nalumog mo ti amok dati karakarawa ako nakutong mo tong no na bakat kasanon po kaya tamot tay bakutan ay ti kabigatan na hangkay bagbagan ang nakarawan ako no siyak ti bakat kinayat kumot kunano ka gasam data ang bibigala po naspap tay baro ko na nam siyempre kasi nag-change position da kantay balasang tayo so natin nakarawa imbes nga tayo balasang natin makarawa ko man inanang no delikado kakabsat nagkamali ang pindot ko na ka ay sir based on your experience nga tao
Hi Sir Ral, based on your experience ka na nakakapsat. Kasagalo nakakapsat po kita po. Kakatawa po. Ala ka agyam-yaman nakaputa uray no kasano datoy kanano mo datoy live to no motibiyang agpaisong agpapadonak ti WH kakabsat angem at least mag-ikang kayo apo ti ragsak makapados ngiit wenno nga istorya nga aglalaw ka malaglagip ko ala ka agyaman ak apo iti na anusyo nga buybuya ta syakti kinarawad ako. Kinarawada ka na ako nagswerte ka ning talnam nga ta aglalo no iriwar na dati ulo-ulo na kasanon ay talnam na tan so kano kinarawada po ni Ralph Grayson Bangalan kakabsat ako nagswerte dati imuna nga nang karawaking kanya Sir Ralph Grayson Bangalan kita mo kati pudnunan based in my experience syakti mo na kinarawad ako nanan. O inamin nan, Catherine Kinelian, inya makonayo. Inala da ka no tidayaw na. Inala da ka no tidayaw na kakawsa tapon ni Ralph Grayson. Napag-intid mo. Hamo ako mainintid atan may sala ko matin ang tidam ka na idayaw mo ta po ni Robbie Galapon kasto na ikatawan. Narigat apo ti mangitid ti dayaw kinarawad inala da ti dayaw na intal na namat ginaala ngum no naggulagol ka kumay di handa nga intal na handa ko manaala ngum kaya nasa wennohan mo ka naggulagol kinayatam kinayatam dajay sikala talaga ti marawa ba naka-isbo kamet nga ta sir sika talaga kinarawada ta naka-isbo kamet nga ta sir. Kinarawad na yung nagidaan nakakabsat na nakaisbo siguro so nga kasi nga kinarawada po yung nagidaan na no nabasa ta nakaisbo mo siyempre karawam kusto talaing ni Catherine agpalusot mayat apo nga ag-moderate iti moderator iti bukanegan ni admin Catherine. Siyempre masapo lang po no maatap no amwam no nakaisbo no saan karawaam di ba? As lagi jubing karawam di sa pinaan ano na basa nakaisbo gom no saan namagan hanga nakaisbo kusto naka-open lang to Civic Manong pero naka-silent Madama Permi di gamin ti exercise boss ko kono paisumot ka kabsat adata sada ka lang kakarawa no nakaisbo ka agyaman na Risa Sebastian iti pa nagbuy-buya maading ala i-open mo lang takakabsat thank you kada iti agkakatawa po ta uri siya kailikan na agpatangkan dati tiyang ko kakabsa ta uri no kasanot bang panugyo at least umusum kayo babay na po iti panagchat-chat yun dito po inipid dala ang konak no nisun hanmet paigayam ko na inipit da ka no inipit da ka no lang ko na kunak no isong kasang ka no palagayam po na ipit garod kakapsat kunam na abuton sa bali magayam din na inipit na sa bali apo tinagpuswakan na inipit da kunam na padala nam dati abutnan saan ta sa bali pimuswakan na naibirwa na kakapsat. Hello Catherine Cantor happy watching kakapsat haan nga grisat ti dosingit kakapsat kana ni manang Angelina Cortez naipit kakapsat siyempre no ipitim siyempre no kapigsana mat nga kwata no naipit amom na shoot sa bali hanga naipanapo di jay kwana naibirwa so sa bali ay naipit agatulwen no kapil tinutukan dak iti nyata di bayaklat nga alaen dati dayaw ko tinutukan da ka na apo di inala dati dayaw na ngayon tutok daking ka dayo man ti kahit kung ka intutok da niya tintutok daking ka apay intid mo ta dayaw nasa rasa na naipit ka no kakabsat
agbabasan ka na ni Eliane Domingo. Nagbabasa na siyempre, no, nagbabasa na sa bali na pananapin muswakan nakakabsat talaga nga nagbabasa iso nga inapiras dapaw sa bali tinanapanan dato'y saritaan tayo da kayo kakabsat. Thank you kada kayo amin na po nga 17 million in the house. Thank you apo ta ilukin na nagsakit dato'y tiyangko. Yung manang Angelina nakadusngit ka nulata iso nga alam mo na bossing intutog da intutog da limsuten ganun. tinutukan da siyempre di tinutukan na limsuten ko na nakakasat. Nauyong nga rodjay kapino tinutukan na kanet itim in several kano ko na ni Apolina or Lina Cortez. Happy watching kada kayo amin. Catherine, happy watching apo. Bumbumsok apo nga kita ping yun nga kakatawa ni Eliane Domingo, ni Ruby Pigalapon, ni Manang Angelina Cortez, kastamit kin ni Ralph Grayson pangalan. Nagiti duma apo nga gununi ditoy. Noon niya iti kakatawa tayo ditoy. Noon niya tamabasbasa yo apo. Siguro nakausum kay latamo dito. Aguni kayo mo't apo. Baka no agkatawa kayo kasi no hangkay katawa apo aguni ka sa kay agkatawa nga gulpi makapugso kayo. Bibingka intutog da ako na siyempre tinutukan di bibingka di kapilitan nga limsot inala dati dayaw nan. Okay, thank you very much kada kayo amin kakapsat nga marima na po nga agkakatawa agulilog iti nanumo nga live streaming tinumutibiyang kakabsat agpakat katawaan tayo lang bayat intay panag inana. Happy watching to all ko na ni Ralph Grayson bangalan alak sabaya po nga agkanak dahil iti sumarunong mabunot may kalo po nga mabunot iti 50 pesos preload sino po iti mapagasatan Marinel Rawatus kakabsat ken kayem apig ni Marinel Rawatus kakabsat iti sumarunong nga nabunot Marinel adaka Marinel Rawatus kakabsat iti napagasatan nga nangabak iti 50 pesos preload Marinel Rawatus kakabsat. Congratulations Marinel. Marinel when man Sir Ralph kuno ni Eliane Domingo kakabsat alaka awising kay tumanin na po agbuyan no bigat indo sa marunong pa nag-live ko apo ta agiinulog tayo tumanin kakabsat. Hello and ganada kakabsat. 15 million in the house. Thank you very much for watching kakabsat. May kapat nga mga kakabsat iti 50 pesos preload. Timuna ko ni Evelyn Talbo, ni Nicole Beltran, ni Marinela Rawatos. May sapaya po iti may sa mga bak. Talaga. Ti sumaruno po nga nangabak winner iti 50 pesos preload ni Lorna Domingo. Lorna Domingo. Hello Lorna. Nagadu nga nagan kakabsat. Dagito tinarwar nga nagan Lorna Domingo, Evelyn Talbo, Nicole Bertran, Marinel Rawatos. Dagito ya po iti nangabak kakabsat ken nga Wenman. Congratulations to Lorna Domingo. Lorna. Ayan ni Lorna Domingo kakabsat, nangabak manin. Talagang agabat ni Lorna dito ay live streaming ko. Lorna Domingo kakabsat, thank you very much kada kayo amin na po. Iti panaga. Lorna, iti nangabak kakabsat ko ni Evelyn Talbo, Nicole Beltran, Marinela Rawatos, ken ni Lorna Domingo. Pat kakabsat iti pangabak. Ket akastang kakabsat na naimbag nga rabi tayo amin agyamya na kapot yan anos iti support tayo ikantoy no motibiyang kakabsat oreno rabiin panagiinan ako makadda kay pailang agbuy-buya. Thank you very much ni Eliane Domingo, ni Ralph Grayson bangalan, ni Manang Lina, ni Ruby Galapon, ni DJ Kevin J. Starman nga nakaturog siguro isunan, ni Catherine Cantor,
ni Eliana Domingo, ni Ruby Pigalapon, ni Risa Sebastian, da kayo amin na po ni Frederick Castillo, ni Manang Adelina Portuguese, ni Manang Ferdi Taglipay Matias, ken kada kayo amin na po nga nagbuya na kadkadwa kanya ka po tinasorok nga 2 oras. Thank you ni Mami May Orita, happy watching, ken kada kayo amin kakabsat, gyam-yaman nak, tiyan anusyo, kastanto manin na po, maminsan to manin, pa nagkakadwa tayo, iti sumarunong pa nag-live to inumotibiyang. Kada kayo amin na po, thank you very much, good night to one and all, good day, kada kayo amin na po, nimbag no aldaw ya amin na po, bigat yo dita Pilipinas, ken kada kayo amin kakabsat. Thank you, orino kaskasano apo ko, medyo nakaina na apo dahil pangal yung nga nagsumusum, nagkatakatawa, kaya tagyam-yaman na apo iti, agyam-yaman na apo iti, ano siyo nagbuy-buya, kaya agyos nak iti agngina kata kayo amin nga sangapada. Thank you very much, tara kiti amyanan, iti panagpakpakatawam dito live ko tatang Arabi. Thank you very much sa kada kayo amin na po. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Keep safe everyone. Good night kata tayo amin nga sangbata. Bye bye. I love you all. Good night. Kana ni Eliana Domingo, ni Manang Lina, bye-bye sir, kana ni Manang Lina. Kada kayo amin ni Ruby Pigalapon, ni Catherine, good night. Ni Apo Tara Kitiamyanan, thank you. Bye-bye. Nagrigatag pa ka, kakakabsat ken kagayem. Bye-bye. Talaga nga bye-bye ako. Bye-bye.